noh, not bad. Väga okei ma ütleks. Kell on 11 läbi natukene. Jaltsu, mis me teeme? Well, we need to choose the buttons carefully, so we need to take off. And not this one. Am I gonna get paid for this? I get so happy when Take a picture. What story? This is going into my youth. Ah, no, okay. We're preparing for Marmamak. We're working right now. It's part of our work. Once in a year, this is what it is. Best for our clients. Ma olen mingi higine väsinud ja nii edasi, aga me valmistume praeguseks evendiks ja ma näitan teile, mis meil on juba praegu valmis ja natuke näitan telgi taguseid. Ma näitan meie majutust, ma tegelikult minut aega muidu krabatakse võtmed käest ära, ma näitan teile ruttu, kus me ööbisime. Tuled sisse, siuke metallist trepp, ausalt see suht annoying. Seal on magamine, siis kõrged laed. Terrass, köök, kapp. See on nagu apartment stiilis siis. Siis on hoov, ka nunnu. Ja siis pesuruum, vannituba. Mine nii pekki, jumal hea, et selle video tegin enam 2 uut riiet, mis just ostis. Tšau! Nee. Ask me again a question. So, Yelchin, what should we do now after these days? Where should we go now? As your man, I decide that you decide where we are going. It is your responsibility and your job to determine where we are driving today and where we are staying. Restaurant. Something on your teeth. Restaurant I can find. Don't change the topic. Focus on your responsibilities.
How do you feel? Are you a little bit tired of the days now? No, I'm good. Okay. Ma olen päris kindel, et Jaltšin eksis parkimismajas ära. Ja sest unustas mu siia, ma arvan. ADHD kicked in. Jaltšin! Natuke reality checki ka siis korra, et käisime Google review'de järgi. Oh my god. Käisime Google review'de järgi mingi mega heas restoranis ja meil mõlemal ei maitsenud üldse ja praegu me tunneme ennast mõlemad väga halvasti. Ja ükshaaval paneme näppu korku. Äkki saame minna välja, et ma ei ole valmis selleks. Ma vihkama seda vist, aga ma tunnen ka, et mu I don't wanna! Oh. Before it poisons me, okay. How is it, my Greek god? Do you have enough air? I'm Turkish. Know the difference. You're not Turkish at all. I'm Turkish. Your blood is not Turkish. My blood is full Turkish. Black. Pure Black Sea Caucasian. Okei, täna me võtame sammud Napoli poole ja see on 6-tunnine sõit. Aga seal on soe ja seal on mõnus. Nii et lähme sinna. Okei, mina ärkan täna lossis. Okei, ma näitan sulle kohe, mis siit aknast nagu välja vaatab. Sealt tuli meil autoga sisse. Seal on veri. Selline on tuba ja vannituba. Jaltšin on seal. Üks tammi võtab. Täna nii puhanud ja nii värsked, et me lausa jookseme mööda tänavaid ja otsime hommikusööki. Ja see hotell, kus me oleme ka, on really nice. Nii, näitan teile paari head view'd, mis on. Täna vesi. Why are we here? Where are we going? The steak is great here. The steak is great here. And I love to see a baby, Italian baby, gender day. Gender day. And my 36-year-old birthday.
And the wine, it's amazing. No, It's amazing, yeah? It's amazing. It's amazing. amazing. Thank you, you're so kind. You're so kind. Meile siis anti täna hommikul väike upgrade oma ruumile. See on see väike upgrade. Siin on mõlemale kapid. Lähme kõigepealt paremale. Ärme kõige paremad kohe. Vain. Mis siin on? Ja siin taga on siis vetsud. Vetsust saab siukse vaate. Mõnus. Siuke vain. Ja siis kapuš. No ma ei saa nagu nii palju kui Karina tahaks. Nii palju kui ma tahan öelda, et ma ei tunne ennast nagu printsess. Siis ma ikkagi tunnen ennast nagu kuradi printsess. Ma ei saa ignoreerida. See mees pole küsinud mitte midagi. Ja no kõige parem osa, sest ma tõesti tahtsin päikest võtta. Oh my gosh, ma ei suuda praegu lihtsalt ära hoomata nagu. On siuke seis siis. See ei ole reaalne. See on meil 2 seda. Meil laud. Vaada sinna poole. Ja vaata. Ja nüüd see, et ta töötab, teeb tööd. Vaata, teeb tööd seal. Vaata. Teeb seal. Kus sa läks? Ta kõnnib jälle ringi. I'm not gonna even ask if I look okay. I have to say, nagu olla haige niimoodi praegu. Ma pean tegeleda. Ma olen vist tänulik. Kõik. Ma räägin seda kõike nagu keegi paneks mulle püssi praegu pea peale. Nagu, like someone is holding a gun to my head right now. Like, I am so grateful. I am so grateful. I feel so bad. Me? Do you have anything to say? I feel your face says that you have something to say. What are you pointing fingers? Eat your soup. Pressure when people take photos of you? No. No? Not at I all? feel pressure when Karina is not happy with the hotel we are staying at. She is, not easy to satisfy.